Why I kurus is because of I kerja. I kerja bukan sebab I nak kerja, tapi dia kata buatlah comeback. Padahal baru setahun, anak baru setahun 4 bulan. And it's heavy for me as a first mother, and that is my firstborn, untuk tinggalkan anak every day. So takkanlah hari-hari anak akan tinggal anak dekat rumah mama pun dah berumur, mesti ada penat juga. Kita yang muda ni pun penat, apatah lagi kita tinggal kat mak kita 100%. Mak kita bukan orang gaji, bukan. Dia dah besarkan kita orang 7 adik-beradik, and now dia kena jaga cucu pula. Tak. So I sendiri cari helper sampai dapat untuk tolong mama dan Hukaira. Itu je, okay? Itu je yang I post tu. Nothing more, nothing less. And what gonna happen next is saya letak takdir. Okay? Tengah kerja juga, dah kerja melodrama. No, I tak mengadu apa-apa pun. I'm just telling why. Okay? Why you guys macam tanya kenapa. So I'm telling you how I go through that fasa. So I as a mother, I yang ambil anak tu. Sebab lelaki dengan perempuan jaga berbeza. Okay? So lepas Lily dan Hafiz dengan mama balik, I macam, yes, I rindu anak, of course. Burn out korang, burn out. Malam dia berjaga, so I have to be wide awake until 7 in the morning, and mama yang take over. So daripada umur Hukaira lepas beranak, pantang mama yang masak. So I'm just telling how I feel grateful for. Okay, like he said, like dia tak nak jadi biawak hidup, so dia kena kerja. So yeah, kena kerja. Tapi kena fikir support daripada husband pun penting. Sampai imagine Nadia and her husband, saya cakap, Usha boleh tak kalau kita bawa Hukaira pergi travel? Boleh tak kalau baby bawa Hukaira pergi Disneyland? Boleh tak kalau baby bawa Hukaira fly? Tapi I pula kerja. I thank to Nelly and her husband. And dia sendiri pun macam tak boleh kalau tak ada Hukaira satu hari. So alhamdulillah on that part, I macam sebab yang terharu, sebab dia sayang Hukaira, dia sayang Hukaira gitu babi. Dia macam dia kena care in terms of apa Hukaira punya snacking. So I'm telling you right now is how I feel right now. Nak pergi kerja, and Hukaira pula tak nak langsung berenggang dengan Kasha. So Kasha macam, Bibi buat apa esok? Boleh tak Bibi tengokkan Hukaira kejap? Dia kata Syah, memang hari-hari lah Bibi pergi bawa Hukaira pergi makan breakfast semua benda. So alhamdulillah. And Nelly juga ada one yang oh no, Nelly dengan husband dia
yang bawa Kaira and me pergi jaga apa tu, kelas apa begitu, gym, little gym. So Alhamdulillah sangat. Alhamdulillah muka Kasha macam penali. And of course I still burn out because anak baru setahun. Of course emosi I tak stable.